biasa guna ban sampean. Amin pergi ke ipongka keng beda keluarga mate. Amin pe sandal elang salaja keng laki binia boleh. Terus semalam aku mimpi. Walau berorkes maju pengajian nih. Pak buru ayat cengang pandang dutin bahakopa. Oh Tuhan padamu lah ku mohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh. Secara khusus ajudan semulja Kiai Haji Sirajuddin Sulaiman beserta jajaran majelis keluarga beten kaula amul jaki beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Rasyidi bersetuju para kiai, setuju para guru, setuju para alim, para ulama, bersetuju dewan pendidik dari lembaga pendidikan Al-Hidayah, terjukan jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, secara istimewa pemangku Tisa Cempakah beserta seluruh jajaran aparatur Tisa, baik di tingkat caleg atau di jajaran apel yang hadir. Bersetuju hadirin hadirat muslimin muslimat, wali siswa, wali siswi, wali santriwan, wali santriwati. Bersetuju hadirin hadirat para muhibbin bersimpatisan dari lembaga pendidikan Al-Hidayah sehadir tanpa terkecuali. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat. Meskipun biasana pengajian ni kang akhir deki pukul 11, tapi mungkin pukul setengah belu ampun nganam. Karena terbentur waktu nyuun saporah benajunan deki esok ona cakin ceken meskipun pengajian lestari. Karena manabi imtihan gak dinto asli na acara inti na benih pengajian na nikah. Ni kan ni piala saya bagi ni.
Karena mun pengaji ini kebenaran kantung ngaji. Siang ngaji, malam ngaji. Kenggaro sampian nika makle pada bede ngaji na akhirah. Pada datang dari jauh asli na imtihan nika. Ngki pesta na putrana sampian nika. Setahun kan ini perwet nika. Awalan, ibadain. Mun lambek bede saya tokol, makin bekambu tokol. Cak iyong gay mun tokol makin. Ngki, tapi ini kayak benggalan kak, benggalan. Mun kanto kancung saraan cepon. Mun zaman lambek nih kebiasa, pentong ben katok nih gulanya apa ini? Pentong ben penghapus nih kebiasa, tokol tanangan nih kebiasa. Betul gula ngebala iman kak diman, kiai ini ke santri anguk nukolah. Sepenting dalam batas tokolan mendidik. Beni pahipopo malengan ro beni. Beni pahipopo olaran punten. Selama dorbun lit tarbiyah, selama nukol ni ke untuk mendidik, kiai ni ke anguk nukol ke santri. Apa-apa ten gulimik sering mendapat sagak dinto hadirin. Karena mun santri salah pahbi kiai kak dinto, etokol kalau bentokolan mendidik, ni kepo. Jadi santri ni ke gulaku jak saking ngapeleman ni ke insyaallah mik mati lampun. Jadi boleh. Jadi santri ni kecek saking ngapeleman mun lamar etokol bi kiai ni. Kecek pun reng Madura peleman dan ni ketak ngibebelet kak. Karena salah nah santri ni kan langsung etebus kena ben kiai. Mangka reng lambek ni kak hadirin deti, peleman ka sedih deti. Makin banyak deti kak. Copet, maling. Lambek ni ka deti apa napa? Karena lambek kak dinto orang ngaji ni kasih pertama. Maka ada khidmah, maka ada alatin, maka ada arabat. Sementara makin pun tak pati biasa arabat khidmah ni tak pati biasa makin. Jadi lambek santri ka guru kak dinto saya pakai ada al khidmah, alatin ben arabat. Pahmun bede santri salah ni ka langsung etebus tempat salah itu kanin keleroh itu kol ben panjelin lambek tanang tanggi betes biasa lambek. Makin beda pasal lah kak. Menokol tepani pasal. Mun makin tak tepani pasal, pahitokol ngalle ke madrasah sibereun. Tapi itu akina saja santri sebeda al hidayah nikah. Paringin ilmu semanfaat. Paringin ilmu sebarokah. Ben samu ke ajunan saja beteti orang seselamat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Keng mun la au bau ilmu kak dinto cak ku beter pasti selamat hadirin, pasti selamat. Beda situng kiai asmana Kiai Haji Abdullah Sakhol, beliau kak dinto cicit daripada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Debuna Kiai Abdullah Sakhol putrane ka pangaji. Mun bisa pemunduk. Tak bisa memunduk mengaji sampai ke madrasah, makle ajar Al-Quran. Apa-napa? Karena ketika putrana ajunan kak dinto esabe dek ke madrasah, esabe dek ke pondok, pah ia jadi Al-Quran, pah dede na isi Quran, maka makela cuba, makela lakona budua ki iyar pagi becek sete dalam keadaan husnul khotimah. Kan munring Madura nika pasti uning Quran saja kan? Pasti uning ngaji saja. Tapi makin tak pate eka perlu asli. Namun zaman ko, namun bedereng laki minta aring bini. Ini saya tanya ke ada tukang ngaji Quran. Seni kemun lamba. Tetiring po sepo mun cerita. Taring lamba mun bede orang laki minta aring bini. Saya tanya ke ada tukang ngaji se laki. Ya seni ke lamba. Mun makin lain berapa gajin sebulan. Makin. Maka namun di Quran nika nabi lamba nika saya pesan lagi kana foto nak ma ta'buduna min ba'di. Cong, mun sengkok mate kakek je nyembah siapa? Matak buduna min ba'di. Mun sengkok mate kakek buat pakuna nyembah Allah. Jawab sareng anang. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Na'budu ilahaka,
saya akan menyembah Tuhanmu. Mun kakek mate pak, kok bakun nyembah pangeran kakek. Ben nyembah pangeran dari sepona kakek. Nabi Ibrahim, pangeran Nabi Ismail, pangeran Nabi Ishak. Wa nahnu lahu muslimun. Ben sengko orang seh Islam. Lambak tradisi namun ring tua sete. Saya persiapa ki anak ni kebek pakku nyembah Allah ketika ring tua sete. Ma ta'buduna min ba'di. Mun mangken ma ta'kuluna min ba'di. Mun sengko mate kakek ngakana apa jo. Jadi mangken ni saya pikir nak foto takut tak ngakan, nak foto takut melarat, nak foto takut melas, terkadang lebih kau betir etembeng atinggal nak foto kau leben ajunan etinggal dalam keadaan bodoh. Padahal jabun Allah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Sehingga paku betir sampian patako ketika sampian gak dintoh seto atinggal nak foto selemah. Lemah di bidang keilmuan, lemah di bidang pemikiran atau lemah di bidang ekonomi. Tapi agama pakun kotu sabe de ada. Apa sebab? Karena mun agama gak dinto beda sabe urutan pertama insyaallah kau leben ajunan bukan selamat. Menter putra kau leben ajunan segak dinto beda. Nah, amin. Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dalam Al-Quran gak dinto beda telok parentana Allah seberurutan. Terok parentana Allah sengang kuiwau atop. Sejaipun ulama nahu manabi atop ngang kuiwau gak dinto mempunyai faedah ittihadul hukmi wal jinsi. Manabi beda atop ngang kuiwau maka nunjuk aki samarina wau ban sebelum wau gak dinto pada. Beda telok parenta dalam Al-Quran. Separenta gak dinto jaipun ulama ahli tafsir telok parenta ni kamun coma ekalako situng tak etre masareng Allah kotu kalako kapi wa dua eng. Pasir secoma alako situng tapi tak alako kapi maka tak etre masareng Allah. Jadi telok parenta ni ke kotu parenta kedua dua kotu kalako kedua dua mun coma ekalako situng tak etre masareng Allah. Sepertama ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'u ta'ata atoro asampian kabi Allah hada kuste Allah. Wa ati'ur rasul ban atoro asampian kabi da kuste Rasulillah. Ta'adda Allah, ta'adda Rasulullah. Kak din tokotu pada ekalako tak etaremah orang seatoat ke Allah tapi tak atorok dek Gusti Kanjeng Nabi. Orang Kristen gak disaatoat ke Allah hadirin tapi tak atorok dek Gusti Kanjeng Nabi. Tinggal kan? Tinggal dan apa? Saya tak kira tok saya akan dene udah ku umur sebitek lambu kayak. Iya umur sebitek masa niku pengajian kayak akan deh. Tinggal tak apa lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kapan tak akan nyimpang ini. Ya jangan kan ajak ke pengajian tak penting nih. Jika gula lo takut jangan gula yang ku kancana bulan ni kene binangan. Allahumma sholli ala Muhammad. On. Sepertama sekotu toro ati Allah. Atoro asampian kapi Allah hada Allah. Wa ati ar-rasul ban atoro asampian kapi ar-rasul da utusna ipun Gusti. Orang se atoro Allah hadirin. Kotu atoro Gusti Kanjeng Nabi. Barang siapa yang menyembah Allah tapi tidak taat kepada Rasul Muhammad tak diterima. Makanya orang Katolik, orang Kristen, ini kepada Allah nah. Karena trinitas ketuhanan gak dinto esena telok Tuhan Allah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi Allah jepun neng Kristen, abi ini Siti Maria, Siti Maryam, pahan di anak Nabi Isa. Ya mun pangiranan di anak kan manto apa hulekun. Berarti pangeran bedokompoy ya hulekun. Mangkana kau leben ajunan. Dalam Islam gak dinto beni coma Allah tapi kutu atorok Gusti Kanjeng Nabi. Beni coma kutu nyembah ke Allah tapi kutu iman da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas lagi.
Jadi atoro ke Allah engki tapi juga kudu iman dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pun ulama Abu Thalib nika iman ke Allah. Maka Abu Jahal nika Abu Lahab, keng Abu Lahab nika gengsi, todus, cek dengan tokoh masyarakat pah atau apa nakan ni gila sing iba ajaran ni benar ni gila. Teti gengsi sih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ngaku enak bahwa Nabi Muhammad ni kebulan Allah, Nabi Muhammad ni utusan Allah. Ni kasih gengsi. Teti pun ke Allah nak beris aja buaki punten percaya. Keng cuman saya ngaku apa nakan tibi kak dinto utusan, lekak dinto saya tak gelem hadirin. Makanya alhamdulillah kula ban ajunan wa dua ni kay torok kapi. Kula ban ajunan atoro Allah, kula ban ajunan cukan atoro ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana tago mi pada bi ajaran senyara-nyara mangken kasa. Le ajaran senyara-nyara mangken gak disakan atoro Allah. Ya surah bojong bojong. Keng mun khutbah bini ni ka ada isa mana Kanjeng Nabi baru mangken ni kasuga dengan. Nikanya mana atoro Allah tapi tak atoro Gusti Kanjeng na. Bi Allah pokona bojong bojong. Bi Allah pakon ngaci. Keng cara naga dinto kan kau tulibat Gusti Kanjeng Nabi. Karena ayat kak dinto beda seetap seri kalaban ayat, beda ayat kak dinto etap seri kalaban hadis. Ada namanya tafsirul ayah bil ayah. Ayat etap seri kalaban ayat. Contoh Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab Al-Qur'an gak disa la raiba fi tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin se Quran gak dinto bakal ebadati petunjuk teti hidayah dak ka orang se takok da Allah. Orang se takwa. Napa orang se takwa? Napa orang se takok? Jelas saki bi ayat samarena. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum apal jogi ngada dia. Coba beri tengah nih. Quran ini petunjuk bagi orang yang takwa kepada Allah. Quran petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Saya orang saya takut, jelas saki ayat piyah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang saya takut ni ke orang saya iman dak ke perkara ghaib, ke kuburan percaya, ke akhirat percaya, ke malaikat percaya. Ngak kula ben sampean, benih karo ke malaikat saya percaya, ke absaab ya percaya. Cek kebailageunan itu empat tok kan gitu. Mak engki kok. Maka namun tedunga maca ayat kursi buk malih tak kebailageunan bi absaab. Orang saya tedunga maca ayat kursi ni kata kira etompak bi absaab. Mun sampean sebelum tedung maca ayat kursi pas ki pakun etompak. Ajua opso op. Ini cagel ni kene tak tahu kake. Opso op kok. Saya balaki karoji ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya zikir tedung ni kajak benyang kak nang syariat. Karena tedung ni kak aslinya gula ban sampean kembang amate. Makanya dikeran subhanallah, subhanallah, telok, alhamdulillah, alhamdulillah, telok, Allahu akbar, telok. Ni kebenih mereka abajang meneng hadis. Tedung ngak. Anapa? Tedung ni kembang amate. Oke kan? Tedung ni gula ban sampean akal itu opuen. Maka kalau keng tinggal eruh gula ban sampean secekak. Mun pah eruh cabut ya gemet mate bas. Nganyo on ke Allah mentir tak mati tempo na tedung. Amin kok bu. Cengeng. Mentir bi Allah ya selamat. Tamakan namun tedungan ni kerja pun ulama ngala uduk gelu, ngala uduk dimin. Terus mari ngala uduk hadirin. Awalo dajah adu bara tanang ni kasabek ka bebeuna cetak. Ni ka asalna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereng dubara wak tanang ni ka dalam keberadaan andi udu terus
maca kulhu 3 kali, terus al-falak sekalian, terus an-nas sekalian, terus ayat kursi sekalian, terus subhanallah 33, terus alhamdulillah 33, terus Allahu akbar 33. Pah nyampit are tedu ngebeni tahlil tadi kok. Ya baca naji ya, Bu. Mangkana mimpin aku leban sampean makin kan tak temu budak timur kan? Nggih. Mandeman. Jalader magi mimpinan jalader. Mun lambat kan orang banyak oleh pito tu dari mimpi. Mun zaman kona kan banyak orang ni kesakit sahara tak lum beres-beres. Itu tu mimpi beres. Cak tidur macam-macam. Mun makin aku leban sambian. Cak dengan tidungnya deng TV apa kun odi orang mangkat salah angang ngerok aja ilen. Ya rojak tempat absaap pun ngaji. Makanya mun lambat hadirin asalin orang lambat ni kak. Bu, mun lambat ni kak kuda biasa. Ngiding bertemu orang oleh alamat yang ada yang Bengkalan, oleh alamat. Tahu ni jaring Sumenep napa? Lamat. Lamat padehi. Mun tedung bahiro jeke bede keres ero galak kesan apa nyaman? Lamat. Ngalamat palsu. Mun lambat ni kan biasa. Bede orang sakit tak lu beres, tanpa ke laut tak beres, tanpa ke timur tak beres. Akhir apa datang lamat ero ngalaki aing sumur nikah jeke ngalaki bi Allah beberes sungku. Apa napa? Karena mimpi negak dinto merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mun makin ilham derem. Cak makin ilham makin tak tidur ngamain kaplek mun malam. Makin kalau tak ada makin zaman beda yang nemu lamat makin ero ngalak keres ero ngalak kan tak ada kan? Mun lambat kan biasa kan ji? Biasa lambat. Beda ilham. Makanya mimpi ni kajai pun ulama beda telok. Beda mimpi ni ke ilham. Napa mimpi ilham ni kak? Ilham, mimpi ilham gak dinto mimpi lakar petunjuk dari Allah. Saya paling ngaki dak kesampian libat mimpi. Tapi kajai pun gelak. Saya nyaman ilham ni ketik kutai dunga gelu sesuai kelaban aturan syariat. Saya nomor 2 mimpi gak dinto beda waswasus syayatin. Lakar laking di setan ni kala kali. Kan oleh gula ben sampean amin peta itu berat teh mono. Amin pe mate deh. Nggih kan? Amin perung sepuro. Lepas harung sepuro saya kemen petur kadung entar ke pasar Ampunten tapi ombor dari Sumenep Timur. Mimpi na posang. Bade mimpi gak dinto adghasu ahlam kembang tedung. Ki ngiding ro pikiran santak gelu nyari tangan 500 tak nemu tedung. Ku tak amin pe nemu pese 500. Nah ini adghasu ahlam kembang tedung. Sebelum tedung ro cukemi ijo kajo tengit. Paham mimpi yang kemi banjir. Ini kan nyaman adghasu ahlam. Ini kan mimpi. Jadi mimpi sebenarnya artinya ini kan cuma situng mimpi bagus. Cemun ulama seborang beda. Kitab tafsirul ahlam ini beda. Kitab tafsir utama aja sakit tentang mimpi ini beda. Tapi cemun ulama langkong saya kudu ben sampean tak usah ngarti mimpi. Karena selebih semak mimpi ini sebenarnya artinya saya fokus setok. Mun secoba ini kecak arti. Karena mun mimpi coba ini kaya artiin, kecubaan ini kaya beki bi Allah kudu ben sampean. Beki. Orang yang seandi keyakinan coba, pah ibrik mimpi, pah arti coba. Coba ini bakal ibeki ke sampean. Benih marga mimpena, marga sampian andi sangkaan cuba dengan Allah, maka sangkaan cuba ini kepada Allah itakan hajat ke kudaban sampian. Karena Allah lakar ada dalam hadis qudsi, ana indah dhanni abdi bi. Sengkok tergantung persangkaan datang kabul kangko. Mun isangka bagus, bagus ya. Mun isangka cuba, cuba. Makanya pun ulama, sampian mun amin pe cuba, saya ngajak arti. Kan biasa kudaban sampian, amin pergi ke ipongka, keng beda keluarga mate. Amin pesandal elang selaja, keng laki abinya boleh. Terus semalam aku mimpi. Walau berorkes maju pengajian deh. Pak buru ayat cengang pandang dutin paha kopa. Oh Tuhan padamu lah ku mohon pertolongan. Burung. Lanjut keh. Anang siapa sing ngucap jadi? Ngalaki sak puntuk boy.
Mau pegel akan dadi biar pani lagu lanjut ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Campo ngarte bareng nika kala ben coba. Mun amin peta beng ketang keng bi satedek. Punten. Enten. Campo arte coba. Mun arte coba to bi bongku hadirin. Sabora. Kula nika to mana men peki kini korpas kabeh. Ijak bayang akil ya. Untang kiki jera aja tak kira kau. Suruh mulai kadanya. Kulen tak? Ya tak ngerti apa-apa. Padahal jangring lembong. Amin peki kipong kak situng. Baikeng beda keluarga semat. Di gula amin petoman amin peki kini korpas kabeh. Kulen nge dengan eraku. Alhamdulillah pakun jera aja tang kiki. Pakun bungkol berarti selamat karo keng mim. Ya artinya coba enten. Napa boleh keluarga. Haram bagi koceng tak mati Roma. Keng mun yarte eja ala bola to me pebuk mun yarte. Jarang sebarang goreng. Sing malam mun yuwek-yuwek. Siapa mati aja. Lah hubungna wek-yuwek ben malaikat maut siapa? Mepah kapan berdua kuwek keng beda orang mati. Ai Mekah ada wek-yuwek mi orang mati kieu, Bu. Abang gula sering ngajareta setiap pengajian. Kalau mun gula cek mantep pak hadis anak intadoni abdi bin. Ke bahwa benih marga mimpi ben wak saat tiaki terjadi. Kula ben sampean persangkaan ke Allah ni ke Allah seelati ni. Kula cek mantep pak hadis anak intadoni abdi bin. Apa? Kula mari amin pikiki apung kak kapi korpas. Ada apa-apa. Senomor 2 dan kula teman ngobu ke mono wak jibu. Sampai kan ke ngampung iding mono wak amunya kan. Kula teman ibri inoreng kak. Yobu sebab ideng langker. Bi kula kebada ganik bini. Saya ngak CRTN. Tina magila amunye, magaya ng kuy colong tibi ko bigula. Pon malam amunye. Wuk. Cang kuda to rutina. Sampai seminggu haram ada apa-apa. Oleh 10 hari manuong mati tibi ka. Kolopay tak ipakan ni bigula. Ijaking kolopay. Apa? Apa itu? Apa itu kak? Manong si kama. Dena nau ke dena. Tak tahu mana santa pring genteng kaki ya. Oke dena. Manok si kama itu. Jangan ya gelap. Sampian ku tahu mun kabar na manuk. Iya kan lo tahu deh kak. Kalau berde teku dia jeling. Manuk. Makanya cek pun kancing Nabi sini kak. Man ro'a ahadum minkum fi naumihi syarra. Pasera orang seantara na sampian gak dintoningan le dalam asarin nada kecuba tedung pah amin pecuba sampian. Napa debuna Gusti Kanjeng Nabi? Falyanfus an shimalihi thalatha. Maka sampian pakon acopa kakacer 3 kali. Sampian mun amin pecuba kan biasa na pah ngiding. Thank you kak. Amin pe tabong coron. Amin pe tabong macan, amin pe korbu kaju kan biasa na pah ngiding tengah malam. Maka jabon Kanjeng Nabi falyanfus an shimalihi thalatha. Pakon tuli aco pa kakacer 3 kali. Tetipan ngiding sampean tuli jaga, pah aco pa kakacer. Cuh. Ken jeling tak kok laki ni dina bu. Ada muni santap beni mimpi nak kaki beni. Keng coba na tebak lagi lagi. Falyakul pah pakon doa. Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam. Ya Allah, dan kula nyuon dari mimpi secuba penjaga anda keajunan. Nika artinya Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Senika keng mun sampean tak unding tina cak Arab. Cak Madura boy cak maksa takutnya ladder. Takut pasti baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Ngiding lagi nare. Ya saap mah. Jarok nurok.
Allahumma sholli ala Muhammad. 20 menit lagi. Sejam 20 menit lagi. Nyengku kita oleh sejam bisa manfaat 20 menit lagi. Hah? Sejam lagi. Ero terus saya abid deh yo. Maju akabin le. Ayo. Ayo angkat tangan ngasih kemasan. Tine burung ngaki na pengajian semarin ini. Hah? Pon mertung ati Allah wa ati'un Rasul ta'ata abenti bin kabbi Allah ada Allah wa ati'ur Rasul ben ta'ata abenti bin kabbi ar-Rasul ada keutusan Allah. Tak terima orang saya taat ke Allah tapi nyimpang dari Gusti Kanjeng Nabi. Tak terima orang saya taat ada Kanjeng Nabi tapi nyimpang dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa dua engkak ditokotu pada angkui, wa dua engkau pada sejalan. Karena apa? Karena terkadang ketika Quran nika tafsir bi ayat selain juga Quran nika mun tak tafsir bi ayat, maka Quran nika tafsir kala benda buna Gusti Kanjeng Nabi, otaba Kanjeng Nabi sebekal ngerti Al-Quran. Kak dintok hadis seperti penjelasan Al-Quran. Mangkana kula ajunan mun sampai cuman ngalak Quran meloloh bisa kelero. Mun langsung Quran meloloh mun tak nik kuda buna Gusti Kanjeng Nabi bisa kelero. Langsung dak kada buna Kanjeng Nabi kula ajunan tak nurut Quran salah lopot. Maka dua kutu pada torok hadirin. Maka nggak mungkin mun beda pemahaman di benian, mun beda ajaran tak pada kak. Nika pas teking dua nika tak eka bolong nika. Imma nurut Allah tapi ke Kanjeng Nabi tak sambung, atau nurut Gusti Kanjeng Nabi ke Allah nika tak sambung. Muncullah pahni benian nika. Muncullah pahni benian. Dimin, Malang, teman beda apa aja ngakui bahasa Indonesia. Mi apa aja ngakui bahasa Indonesia. Polanan, bejeng nika cepon Al-Imam Al-Ghazali dengan Al-Imam Az-Zarkasi kutu khusyuk. Mun ngangkui ca Arab tak kira khusyuk karena khusyuk ini kutu ngerti dak kamaknana. Mun ca Arab lo kira ngerti. Mun tro ngerti ya ngangkui bahasa daerah setempat. Jadi mun abojeng mun tro ngerti ya ngangkui bahasa daerah nabeng sebeng. Mun abojeng cempak kacak mutur kapi coba ke Istiqlal Jakarta, ring Inggris beda, ring Bandung beda, ring Pencer beda, ring Madura banyak. Semasjid kriduh malaikat bingung. Cangring Arab Allahu Akbar. Dari Inggris Allah is the big. Banjarmasin Allah ganal. Sorbaja Allah kuduai. Campak kebangun coli budi Allah raja kana ya. Macam malaikat cempor pura colong ngarari ya. Nek atoro Allah. Bi Allah pokoknya bejeng apa? Keng tak nurut Kanjeng Nabi karena cara Nabi Kanjeng Nabi ampun ya cari sallu kama raaitumuni usolli. Apa aja nggak sampean kapi akatia kula apa aja. Dak remau bejeng Gusti Kanjeng Nabi. Ca Arab. Dak remau bejeng Gusti Kanjeng Nabi. Aduh bara. Dak remau bejeng Gusti Kanjeng Nabi. Beda sewajib, beda kelakuan sesunat. Jelas. Mun bejeng ni kadeba badep ka pasojudan kak. Kula ben sampean mangken bojeng ini kakala banyak nyimpang jalader gara-gara tak aturuk carana Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ka salat ngadep dak ke pasojudan. Kecuali dua kenengan tengal ni kenyimpang dari dua pasojudan. Ketika tasahud awal maca asyhadu alla ilaha illallah sampai cegah tasahud akhir asyhadu alla ilaha illallah sampai nguluk salam. Selain nikah pakun adep dak ke pasojudan. Nikah mak lehoso. Jadi kula ben sampean bojeng man gak keman si baca tengal. Ayat kursi ya do baca. Kalender mati tahun nak ini baca. Bodoh cem mati tidak baterai. Ibu dina cem mah cek lar kalian. Jadi ngana bejeng bisa nyentimi cek kaki sakit kan heran. Makanya bejeng aku leban sampean je bah nyelader. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sepertama kudu atoro Allah, kudu atoro ajunan Gusti Kanjeng Nabi.
Tak iterema orang si atorok ke Allah tapi tak atorok dek kanjing Nabi. Sebaliknya orang si atorok dek kanjing Nabi tapi tak atorok dek ajuran Allah Subhanahu wa taala gak dito tak iterema sehingga wak dua enggak dinto pada kotu etorok. Nomor dua, Allah merintah ben makon di dalam Al-Qur'an anishkurli wali walidaik. Anishkurli sopaja asyukur sampian kapili dak kaulah. Wali walidaik ben ka orang tua dua ang sampian. Kerja saking dari tengki na derajat orang sepo pun ulama tafsir Allah gak dinto masang orang tua salah seterena Allah Subhanahu wa taala. Asyukur sampian dak ka Allah. Mari ka Allah karing tua dua apa napa? Karena kalaben takdir Allah sampian bisa beda dalam dunya. Ben kalaben perantara orang dua takdir Allah gak dinto bisa dadi hadirin. Sema beda manusia Allah proses sah bapak benembuk sombongan kan ki mangkana orang gak dinto tak ekocak asyukur dak ke Allah tak ekocak bagus dak ke Allah tak terima orang setoat nyembah dak Allah keng mun langka ben bengal dak ke orang tua dua sabalika tak terima bagus seorang dak ke orang tua dua keng mun ke Allah gak dinto tak nyembah ben tak syukur sehingga wak dua ang kutu parampak ka Allah asyukur karing tua kutu bagus mun salah situ nggak beda setai kelako cepun ulama tafsir tak terima terus selamat dah mun cok ring tua nika nyiksa ongku nyiksa ring tua nika nyiksa beraongku mangkana cerita na sahabat kula benajunan ampun oning masyhur won katina pa alqomah kurang didik mati kafir gara-gara bengal dek kau orang sepona bener alqomah ni ka sahabat hadirin sahabat napa boleh gula ben sampian sahabat Gusti Kanjeng Nabi alqomah ni ka ketika mati ya alqomah gak dinto etalken kalaban la ilaha illallah alqomah ni ka salata akebi macepah akedek sampai Nabi dia sahabat engun aki Gusti Kanjeng Nabi pulang sahabat selain elken la ilaha illallah angketek alqomah sampai Kanjeng Nabi ni kepahi parabu Kanjeng Nabi bunten le keboleh nelken ne tak gelem Kanjeng Nabi tanya aki kaifa saumuhu da erma pasan alqomah wa saumuhu kadza wa kadza ya Rasulullah wa salatuhu kadza wa kadza ya Rasulullah buh mun pasan adekeun alqomah Kanjeng Nabi mun bajeng adekeun alqomah Kanjeng Nabi ni kapah lu atanya boleh pelan le keboleh ibadahna bagus beda ering tua na alkomari. Oh beda Kanjeng Nabi beda. Kari embuung lah kari kita mati. Coba embuung koni embuung. Kanjeng Nabi langsung bahada bu. Pola alkomari ketuman andi salah kesampian. Jawab sareng ering sepuna. Engki Kanjeng Nabi sampai mangken ten kula tak bisa nyapora kina ke alkomah. Ten kula secek saking ate ke alkomari. Kepulan alkomah si bengal ke ten kula beni bagi keni. Lambu alkomari kus bagus. Lambu alkomah gak dinto orang becek. Alqomah se auba ka kula ketika alqomah ni andi bini sehingga alqomah mak ada bini nak tempeng ten kula mangkana ten kula cek saking ate ten kula tak bisa nyapora di Kanjeng Nabi gebala bu sampean mun tak sepora makin alqomah ni ka mati ya alqomah ni ka tak bisa ada bu la ilaha illallah gara-gara sampean kita nyapora pele antara dua nyapora ke alqomah mata ala husnul khatimah oh tapi sampean tak nyapora tapi alqomah mati dalam keadaan kafir ampun Kanjeng Nabi mati kafir lah kafir tak nyapora kula sampai makin bakun kita beres kula Kanjeng Nabi ida bu senik kaya letak usah bah ki anu boleh cek lamar daripada pak bi Kanjeng Nabi bah makon sahabat akhirah numpuk kaju boy hari alkomare mak le tak sanyik sebudian sambil oper boy karo sambil oper wong lagi kaju nala ason soson pada ben gunung pah iyo di iya po ya embuung pakun ki ceremet keng kapan alkomane ka iyon talaki na ka apo bi sahabat embuk ni kabah sadar engak cek ni ka anak yo pada diodi pah cereng ampun Kanjeng Nabi tan kula nyapora ka alqomah korca operaki alqomah pa boleh alqomah pah italken bi Kanjeng Nabi la ilaha illallah pah norok bunte alqomah la ilaha illallah pah mata ala husnil khatimah sahabat ni kak sahabat apa boleh yang dina di beni apa sahabat ni Mantar kau leben ajunan sandi ilmu ni tetilan celan saja bagus kau ring sepuh hadirin karena ilmu gak dinto
konco nihayana ilmu gak dinto akhlak. Jadi orang gak dinto bisa ikut caki ilmu gak dinto bagus mun ilmu nikah konco akhlak hadirin. Kau tu beda akhlak ka. Makanya ilmu na tengki mun tandi akhlak ka. Abu tahu saya buka kitab tu ka. Orang campak ka bukan ngucak kurang ngajar. Apal alfiyabu di luar kepala. Imriti kepalanya di luar. Ngonyol kok. Aduh bahaya. Aliran Al-Zaitun deh siapa ya? Saya kan masih ngucak guru. Hah? Kayak penitiah nyari kisah sepeda traki ibu ini. Termasuk santri na Panji Gumilang dia. Nak. Alim hadirin. Pelak kitab fikih luar biasa bahsul masail ngatibi. Penter hukum. King mun akhlak kedang nyeradang. Di orang tak kira hargai kak. Tak kira beda harganya masyarakat. Tina mah kita pati alim. Macam kitab tak tahu. Kalau tukang ngaji Quran itu. King fokus ngastete mulai beting orang tak langkong. Mun salaman benoreng tanang duka laja sambil ngende. Mun penerima tanang duka laja. Kau orang tak tungtu dengan benton cuk tapi dengan kui polempol butuh tak andi ilmu keng mun akhlak ke jaga bekal iar ke iben yang kebi masyarakat apa cek dengan syariat seajamin man tawadhu'a rafa'ahu Allah orang ni kemun mamaba bi Allah bekal yang ka hadirin orang ni kejen matengki bi Allah jan eba gebebe makanya cek pun ulama tawaddu' takun kan najmi lahan nadhiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun qad dukhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'un. Tampakkanlah dirimu sebagaimana bintang yang tanpa di permukaan air. Mun beda songai sampean tengal songai beda bintang, padha maba bintang beda ibaba wa huwa rafi'un padahal aslinya tinggi ada di atas. Wa la takun qad dukhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'un dan janganlah kamu seperti asap yang selalu meninggikan dirinya wa huwa wadi'un dan dia tidak punya harga. Kokos ni kada hargana kak. Jelas ini. Menter nak foto kaula ajunan sebede kak dinto titi nak foto sama celep karing supona. Jadi nak foto saya ngabekte ka ring tuana. Amin. Keng ring tua nikah dari situng riwayat hadis Gusti Kanjeng Nabi ni kepada telo al aba'u salasatun. Ring tua ni ketelo beni cuma pak mbuk tok. Sepertama man waladakah bapak bedembu. Senomor dua man 'allamaka orang semolang sampian. Senomor telo man zawwajaka benatah orang semakabin sampian ben anang. Matuah ni ring tua kapi. Ring tua saya arim bi aki ka ben ajunan nikah murabbil jasad. Secara bet-beten dari keni raja, dari sake beres, dari koros lempo, ring tua. Bada murabbir ruh, murabbir ruh ni keseh. Adi di esena beten, ilmu, akhlak, ben ruh. Makanya dia Gusti Kanjeng Nabi, innama ana mislul walidi li waladihi bi ayyak suda inqadhahum bi ayyak suda inqadhahum min naril akhirah. Wahuwa asad. Sesungguhnya saya ini laksana sebagaimana orang tua terhadap anak-anaknya yang tugas kami itu menyelamatkan sampean dari api neraka. Guru kak dintok pada naring tua ben ke anak. Wahuwa asad. Bahkan ki lebih pengertian guru. Apa napa? Ring tua cuma aja ke anak takut itepani apa itunya, takut sakit, takut lapar, takut tak ngakan. Sementara guru kak dinto aja ke anak takut anak kak dinto masuk apa neraka na Gusti. Makanya cepon Gusti Kanjeng Nabi, wa huwa asad. Guru yang merawat anak-anak untuk selamat dari api neraka itu lebih harus dijaga haknya daripada orang tua yang menjaga jasadiah secara zahir. Ring tua aja ge bede, guru aja ge ese. Kan makin sebanyak hilang nih, kamu lambek nih kagala orang nih kewen, dicek ke guru luar biasa lambek. Cek lambek nih mun salaman ben kiai sandal ibuka nyungkem. Mun aca bis ketelu kiai lambek nih, kamu mulai bagi di bunte muratanian sandal toro aki, kodolum nih kada tak sandalan.
Mun mangken lo bisa. Pas sandal bek bunte moratanian pah masuk pan keluar elang sandalnya. Engki kan? Mun lambek nih ka Aladin guru. Lambek nih ka tore, mi tak bagus lambek. Cek dengan lambek nih ka santri nih ka nyolok. Ku madrasah ngak mangken cek melarat lambek nih. Nyolok mangkat lem mulai ki laku nginep itu lem kiai. Coloken nih ka jangring Bengkalan kocak santri musengan. Tahun yang cempaka. Napa nyaman? Apa lanya mireng kerengan? Musengan jangring Bengkalan. Mi kus bekus gelu santri musengan dambe. Cek dengan tedung elang kerlau santri laki, santri bini elang kerdeje, langker ada labengah, lampu kita masuk peteng, mi bisa aman tadi apa-apa jadi rumah ceretan dah. Aduh mun mungkin tak langkung cek tiaki kiai. Santri laki langker lau, santri bini langker deje, langker de labengah, lampu pate tengku ki laku, banyak silber cecer. Al Zaitun jaga boleh. Kus lamba. Lamba ni kan nginep dulu magi ki laku. Ni kau muntak tu ke asapuan, nolong yang masa, nolong ngaring kesan tak boleh man lamba. Mungkin ada. Cek mun mulai narik gelu biar yang tuan dapat kocak ke beda ke kiai na cong. Kaki je kengi pengaji ya beni ben lakon na iko. Bengkalan nih kak, Bengkalan. Mereka tu kalak saraan gula tak ngucai. Pada iko. Mereka boleh saraan iko boleh pada. Aduh ki, ejak le zaman. Ni compok gula kan long ma bolong jetem rubuk. Long ma bolong ini kayak ni anu boleh compok nang ban gula. Boleh situng jetem dari Pontianak jetem ki. Boleh Pontianak kini napa jetem kalau pai gula. Kini Gi umur 10 na pasanga sini kakalampina abuy telah abuy kapi. Jadi bini kula yan tare. Kaki kalampina mi pahacer-cer. Kecil kombo. Mi bahan. Enten nye kailo beratunya tikel nye. Ya mending tuan sembilan kim untuk kombo. Mana kok si kombo akine kalak saya tanah saya cer-cer. Wah ke dalam kamar nak kanak segini. Kalampina si toro kotor dalam kamar apa kalak apa keluar kapi. Ini kaknya meni kombo akina san misan matoro ay kok. Bigula kan ni bini pas sabar le mi bola aja sing bekas warga kemudian. Namun Pak Haji tak ngibek lekuk ya kare ro. Kare leso. Allah. Engki pada remaja lah. Engki sini kudu siap leso mun pendidik ni kudu siap leso, kak kudu siap berkorban engki. Engki kan? Aduh, kula mun ingat ka ki musliman denan mekasen. Cok santri na saibu kasan. Ke muslim ini. Saibu ni kada eri tangkung. Cok satanaan abi 15 LPG. 15 LPG. Cukup ong ni ke sekalian pagi tok ni ke 75 kilo. Pokong biaya satanaan ni ke muslim ni ke gula teman uning di potra na di raa ni ke abi 6 juta. Mun saare abi 12 juta. Kula ben sampeyan ngaltok make sabun na ka. Ya Allah, jang gula mi tak wali. Yang ke muslim ni mun jang gula wali keng tak bang kioreng. Ki jala datang soloso malam Jumat kol 12 malam ke muslim ni ki istighosa. Pagi mangki tamu berangkat ki laku mole malam mi kuat jang gula mi kuat. Oleh nabi saya tak elong bolong ijak lagi kanak-kanak. Tak kero jang sampian nyaman tadi penceramah. Kete kak. Kanang di gula ban sampian nopo nyaman penceramah ko boro ceramah oleh berkat ke timur penceramah oleh berkat kula ni ke jauh mun tibang bon ke musleh artinya ibu bon ke musleh jauh mun abahas lesok bu lesuan ke musleh mun abahas pengorbanan ding ke musleh kejak pengorbanan kula kita berkorban apa pikir kula macam letak kuat pas sampean ngocak nyaman kan tejak bitabit teluari bayi mun tak mincret ya tanjang kula ki muslihadenan ya Allah. Esong kami berempa sehari. Tore, pah pikir mun ini. Sehari oleh berempa bang. Mun pas satahan anabi 6 juta, sehari abi 12 juta. Sehari kauncengan pak kali ke muslim. Esong kami kan sejutaan, tak ning pak juta kan. Kutaki andi otang berempa, tapi lagi otang belum juta je. Tapi pas elong polong pelambak ke saya patade. Saya dengan kita unding, keng ini kan motivasi kena
ada boneka. Kula ben sampean mengke tak tego pas jutaan iki mek pola cicit, mek pola mun ke masjid Jumatan dong ibu PC tak 2000 lah kak. Mak li tadi motivasi lah kak. Cek ke masjid niku, ibu umruan di beri. Ibu umruan kasakan du kloter. Ase belum ngatos 14. Kasao bengetok ke masjid nikah, bedenah oleh saem 700 berkiran. Ada sekali kak. Ada kok. Tukang daya no dia. Makin langko sih tak tahu ngurus kayak Kayak mesti nih kak sekitar sa MP200. Cebon kayak mesti kumin lo cak kali 200 nih. Pakai kamah. Beda Habib melarat tak umroh ikibai pa umroh yang kosaki. Beda yang melarat tak bisa umroh umroh. Tidak sekali pesanan nih kak. Jadi mau pikir tak saja nomor hadirin. Ini keperjuangan. Jadi kutu beda pengorbanan. Kalau itu bela, kebagian para pendidik, para pejuang ni kada. Mungkin kula ben sampean engki punten lah karta kauncengan, mun pah kauncengan ngak ki musli kapi sampai sing ngidingaki ka. Kan engki. Jadi mun bahas pese ya banyakan pese ki musli. Cuman maki ki musli banyak pese ka. Cek ringan tanah bereng roman. Ni ku pati lebar cek tak pati gendeng. Cek saem setengah ka. Saem setengah bu. Saem setengah aja mun kebeli cendul ngambeng cempak kere bu. Kula ngati lak tanan ni kaya Allah bikin musli kula entar. Tari kau dia leon yang pian ka kena tanah saem setengah itu. Saem setengah tanan nak. Ya bola berde mun dikanto ka pao bun lauk kak bola. Salah beni ipeng kirim bong raja bi orek jual saem setengah itu moja banyak pesene itu moja. Bukan ibil dia bola ni kabar. Padahal bagi banyak pesene mun bi kuliah kor pesene ki musli ni kak. Haram tak kira cukup ya bisa pengakan-kanak. Cek 1000 kak. Cek kula ben sampean amolotan bertemu orang 500 le ka utang ngebenyak mari naro. Amul, ika 1000 saari abri ada orang 2000 ya Allah. Canggih muslim mage kayak sakit lemang kan gula ke hodila pidato saya begini. Itu gini ke muslim jangan gula menterlancing umur iku ubi gula. Abu cak kudu kengke muslim saya aduh gula saya coba bener ke muslim. Teka tak sempat abi ni boleh kak abi margan. Ayolah udah jendanya mana. Ya onggon wala. Ayo mana. Jadi para pendidik, guru, para kiai, para asatid, pasabar biasa pengorbanan. Nggih. Tinggal magela sampean ajeng alako pah tak alako, ajeng oleh bese gara-gara mulang tak oleh bese. Tinggal mek bolani kebudan sing bekas warga. Amin. Mek bolani ketetilan jalan kula ben sampean selamat. Benar kada pikir hadirin kada pikir, aduh kula men pikir ngadi muslim mi tak eman, tapi jak kada pikir cek ringan ke kampung lebet itu nyamun tak pesne ke pakak kam peseng. Mentir bisa anid kak. Takut saya. Mentir bisa anid bu amin takut saya buka kakak kok. Yang benih maksud tu benih pah ni dengar ke muslim pah. Orang saya bui di benih sini ke maksudnya berkorban untuk akhirat ni, infak untuk akhirat. Beda madrasah pembangunan nyumbang dia kak. Ini kan idenya mana? Idenya banyak kak. Cawacan semin belum ngetrek dia. Macam cocong. Ilo apa kak? Kemampuan tak pada. Kiai bangun madrasah kiai. Ki nyumbang kabel kiai. Berempat trek. Situng mereka hari Roma tak yabi dia ya. Tina rok apa? Mak dia berderok tenorong. Mak dia berperjuangan. Nanti lagi. Pon, titireng tu, lebet lah. Korang Habib, ingat tang bin ni kakile. Pon, titireng tu telok dia kau tu mul jaki kapi ki, reng sepo, terus guru, terus mat sepo. Iya mun mat tua kan doa bos, mun bos kan mat sepon. Lengki. Nah apa jasa nama tua? Saya marah jebinin sambian terus apa? Kila karena mat tua ni kata Arab sambian. Demi sebut malam saya ikut teku juga kan mat tua si marah jero. Lah kan nemu aja sambian dah. Cek taruh noro. Makanya saya pun ulama orang yang di anak bini ini kepada ben agen. Rabet tua beri cocok kiba.
Ipuntel. Beda boleh puntu ikibah. Tak melo cara beti. Maka ring tua matua ni meskipun benih ring tua asli pada. Anapa? Gara-gara matua gula ben sambian. Lesen mo rajib ini tak matua sih makan. Saaja ge belambe pan mangken tepok ben sambian tak ada belen mutuan apa hebeki ero giba. Gara-gara matua sambian aceh haram pahalal. Gara-gara matua giba beras tetinase. Gara-gara matua kalam pi buka kotor temu bersih. Gara-gara matua Roma berantakan jadi bersih. Gara-gara matua cekeh nemu kopi, abeli nemu donat. Jajan bu. Bu nanti naga. Untuk pak kering ngapa dina dia mah. Bon. Senomor telok terakhir. Aqimus shalah wa atuz zakah. Apa jeng ben majar zakat. Ni ko tu kalau kau kapi. Tak terima apa jeng orang sita zakat. Bentek terima saya kata orang selalu apa jeng. Nanti daripada bisa ngelakon gi. Bon, sekali toh si bisa pada pak sejam seorang. Hah? 5 menit lagi. Minta tambah sampai. Maju lek on kakak. Naman. Nyuwun sepora maki sambil kerja tangki kak. Semoga saya pada pak beda manfaatnya. Semoga saya pada pak meskipun sekonik tetilan jalan kesayan. Ben mentera pangki boleh kesempatan selain. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan kenging ridho pun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun sepora bulan kula cek jauh na saya ngalia tadi. Kalau iba cek ngadeeng cek saking ngamak semak dan gula iba malaman. Bulan ki aja man dia. Jadi sekak dintoh. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah apa lek? Maju lek. Kalau ngocak on kaki macam ada ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.